شرکتی حافظایی که در نوروزی باید برآمد کردن همون را آورده‌اند. همین در راه‌های پست بلنده که برای ماشین مانع ایجاد میکند مختصی در سراینده‌های همین نوروزی را آورده‌اند. یعنی اینجا لوی جرم دسته لوی جرده رسیدیم. مراد بخش و پیش جلو جان داره سری جان سری غور اساسش سری غور کال گنجا میدونی چند ساله دار اگه قدر قیمت نه چند کم است این درست من از 3,000 کالی پراستوش کال جان کنش 20,000 تا سالون حال میکنم جان میدم سر غورا کاغوش من دست خاطره که ما کدوم خاطره که خاطره در طبیعت آزاد میگردن جنگی همین دارن مردم چون بشن آلگاه جلو بود ایسان بازی ها مربعش میدن
салом алайкум дӯстони гиромӣ. хоб бо хоҳиши дархости бештари мухлисо мегӯем, бештари истиқоматкунандагони деҳаи муродбахш мақсад мо як маротиба омада ба навод гирифта будем. имрӯз бо дар ҳамиҷа бузкашӣ баргузор мегардад. бо хоҳиши худи ҳамво имрӯз омадем бо расем дар деҳаи муродбахш. насиб бошад ҳозир аз наврӯзӣ, аз консерт ва тарзи гузариши наврӯзӣ ва бузкашӣ мақсад ки ба навор мегирем, пешкаши шумо мегардонем. ин ҳам боша хеле ҳамо қадри қимати чӣ бигӯм обуначиҳо ёки подписчикои канали мо аст ки мо ба иномат гирифтем ва омадем ба ҳамин деҳа ва акнун яъне ки якчанд дақиқа пас бигем ёки якчанд вақт пас ҳам бузкашӣ ва ҳам наврӯзиро пешкаши шумо мегардонем. шумо ҳатман пайгирӣ намоед ва дастгириро фаромӯш накунед. бача аминҷон ҳамидо ҳофизора чӣ қадан миги саломат бош гавмис худо мо наёфтемра ба тамошои наврӯзӣ ба ҷониби наврӯзгоҳ яъне ки равона ҳастанд. алайкум ассалом. ҳазин ака хубен? не дего шавуспед накардем ба навор бигирем холи шиде алакаяка. салом алайкум акаҷон, наврӯзотон муборак шава. навори мо бо хоҳишу дархости акай комил дар нақш акай комил дигар ғарибачҳое ки ҳастанд мақсад хоҳиш карданд ки шуморо махсусан ба навор бигирем ва онҳо дар ғарибӣ тамошо кунанд. баҳри бачаҳои ғариб агар гуфтанӣ дошта бошед марҳамат. ҳамаш да салом, ҳамаш да ватан, ина мо ватан даем. акай шамсдин ина оша мо мехӯрем ба мо иштиётон ба анӯи худаш нигоҳ дора доима қариб мура дар чӯҳно наврӯзӣ шава харсанди атокна аллоҳу акбар. ҳама каса акай комил дар нақш акай комил дигар ғарибачаҳоро салом расондесанд. ҳама касаи мардуми деҳот ҳозир ба қадри имкон наврӯзиро пешкаши шумо мегардонем ба навор мегирем. бале амри хайр хайр садил ака бачаҳои ғариба ака хотири риштон як дуо медодем бениҳоят хуб мешид. парвардигори карим ҳамин ҷонмардои ғариба солим соқ саломат ба маконшон бирасонад. доимо сарбаланд бошанд. аллоҳу акбар. ташаккури зиёд. да бошед.
این اکایی که درخواست کرده بودین نوروزیتون اینا با نوای گفتیم همه 100% گذشته. فقط اینترنت هم تلفن داشته تماشا بگیر امین جون پرو حرفای انگلیسی قطعی یک قسمت تماشا کردن دهه پایانگی را نوار کردگیم آوردم پرتستگی تو کجا هستن؟ های کبرا ما اکاش اینترنت دمی قاضی کمیشن نگاه بکنه گاگ سلام خدمت برسون چی گفتن این کمیلا کمیلا خاص سلام میگیم خیلی نوروزی را نقد گذراندیم پروردگار ساق سلامت بیا پیش فرزندش الله اکبر الله اکبر کمیل 100 ساله خیلی مهمون خوش اومد سلامت باشین مهمون اکای سلامت باشین کامراچی هر ساری زنگ زدی که هم مقدم نمونه ها گفتم بچه ما همینجا نمیمونه شما دو دادر جان زنده باشین اکا شما یو اسمم بیو بیو اکا بیو رامو یو چواندوزو هن چواندوزو هن چواندوز هیچ که یعنی اسقاطی در میدان میدره یک چواندوزو ویترانی اسکاشی یک کمیل هم تماشا کم بگیره دارید مخصوصا همه که کن کمی بچه غریب چی بود سلام سلام همه که امروز چه خیل بود میکشی امروز تای تنه کده بود میداود گاب نیست کیف شیت تمام سرو چیورا چی که خود گاب زده باید بیو میره بیاد در جشن نوروزی خوراک‌های ملی از قبیل انا این شیربرنج های خلا شیربرنج یک شیربرنج تا در قطار دیگر خوراک‌های ملی اتا که بونگو شام بگیره ایش چی های؟ گندم بشیر شیر با گندم های گندم بشیر همخیلی گندم بشیر خب با داریم یکون نوی دیگر اوتالا ایش آش های اینه آش بوده است این مخصوصا برای زنکو های که یا که پر نداره برای زنو های خب ما ها زیاده دیگه نوار گرفتیم خریبتی تمام شده ایش چه اپا جان؟ این اوتالای بریده موریدهش هم یه؟ اینش اوتالای بریده بوده است ایشانی با همی مانند ایشانی اوتالای بفکرم ایشان اوتالای یا که؟ ارالش که اگه کرد چی؟ اوتالای قطعی گندم باجیش ارالش های
Haydi güzel.
Mardoi qabdi. Para
زلفی پیچان سیاداری مستانه ایمان هدی مغزون رساداری چونان ایمان سلام علیکم. الو خاله جان عزیز سلامت خوبه؟ اینجا که آدم وقت دو شد هر چه ساعت کنه شخص کنه اخبار بلند کنه در هر جای باشه در امان خدا باشه سربلند سرجم باشه خط فرزندکات بیای صاف سلامت به سر فرزندات به بحر اون چکن صاف سلامت باشه اله آمین الله اکبر الله اکبر. سلامت باش. چای میخونه میشید میشوه